Samuel khana bung som legiat huan hi chi ahong hi a sol kianga thu gen hitin Jonathan hin na le David hin na ahong kipe gi a huchi in Jonathan in ama hin na a id bangin ama a id hi sol in huai ni a huai ni in a sangal a apa in a apai saknon taki hi huchi in ama hin na bangi a ama a id ziakin Jonathan in David to thu ahung hi Jonathan in apuan silai aswa David apia a kifat na le anam saw le athal peu le atai gak na nangon apia hi sol in a sol na pewa David aho zela kizen takin agam tang hi sol in sepaite heutu in ama abola huai tu mi teng ngai in le sol sikha te ngai in ahoi hi sol in David ahaza ahong pai un huchi hichi ahong hi a Philistia mi that David ahong pai in Israel khoting a numei te lasa le lam komin khuang ta le thil ging thei te to nuam satakin kumpi pa sol don ding in ahong phut hia hi numei ten lam kom la a kidong to in lam koma la kidong to in sorin asang in athat David in asing achi uhi hiai alasakin sol akipak sakia ahi mama hi David bel asing thatin angai wa ki kahi le asang kia that in ahon ngai u kumpi gam lo ngal atan ding dang bang aya achi hi sol in huai aini apan David ahazat bol ta hi huan hi chi ahong hi a azing sang in sol tunga pathian sol kha gilo ahong tung a in sunga thu again hi David in nidang a ahi ma bang in kai ging tum hi solin atepi atoi hi solin atepi a kho a huai banga David ka kho den ding achi hi Davidin ni ve aki hep hiak san hi akyanga to pa om ziak le sol apai san ziakin solin David alau hi hoi ziakin solin ama apan akiswan saka asepai sang khat tunga heutu in a bol hi huchi in mipi laka David aluta aphot zel hi David bel ahi pewa apil takin agam tang zela akhianga topa a hi solin pil takin agam tang chi amu in alau hi himali Israel tele juda te teng in David a tu alak wa luta phot zel la ahingala Davidin sol tanu akiten pi sol in David kyanga ngai in katanu upazo mirap nazi ding in hon nei sak ding hang takin hon gum pe uma lechin topa kidona te doin achi hi solin kenzo atung a khut halloween Philistia mi te atunga khut khazo uhen achi hi David in sol kyanga kwa ahia kahin na le Israel te lak apan kai a kapa in kwan te leng bang ahia ahi u kompi pa mak pa ka hi na ding achi hi himale huchi ahong hi a David to sol tanu mirap akiten sak ahong hun hi in meholat mi Adriel zi ding in apemok hi sol tanu mikal in David a ita sol ahil wa huai in akipak sakhi solin a ok na ding thang ahong hi thei na ding in Philistia mi te atunga khut akhak thei na dingun ama kapeding achi hi huai zakin solin David kyanga tuni in kamak pa na hi na ding hunlem ani veina nani achi hi huchi in solin asikha te thu apia asim tham in David hopi unla ngain kumpi pa natunga kipak ma asikha te teng in leng nang ahon I tu huchi in kumpi pa mak pa in omin chi un achi hi
Saul sikha ten huai thu David bila again uhi Davidin mizong le kuama thei phak ngel lo ka ki ading in kumpipa makpa hi thil namai in nasipwa hiya achi hi Saul sikha ten Davidin huchibangin achi ahil Saul in David kyanga hichibangin anachiringu kumpipa melma phulak na ding in Philistia mi te zekfun zakhat chi lo man bang ma ade ke chi un achi hi Saul in David la Philistia mi te khuta si sak lung simin anei big bagi asi khaten huai thu David ahil ule kumpipa makpa hi David akipak ma hi huchi in ni chiam te abei ma in David le ami te athowa Philistia mi te zani avathat hi Davidin avek un ahon puwa a kumpipa makpa ahi theina ding in kumpipa kimtakin apia hi huchi in Saul in atanu mikal azi ding in apeta hi Saul in David kyanga pathian a omchi athei tel ta hi Saul tanu mikal in ama ai thi huchi in Saul in David allow sema Saul bel David melma ahiden ta hi Philistia million te awa kwan hezel uhi huan hichi ahong hi a kwan hiat peuma chiang un Saul sikha teng sang a pil taka David agam ta jekin amin thang sem hi